si kama ile nyingine. Uzito yake ni bebe katika. Shemania na John Muthoita kuuma kaunti ya Naikuru kuria we hamwe na aruna ake mathundurite njira ya mwanya ya guthondeka itanda cia kiriu niguo kuhuthia mibangire ya nyumba cia toro oro ndumwe na kunyihia wira riria mundu atua guthama. It is convertible, it is mobile, durable, and most of all, as we make it in the future, it should be the most affordable among all. Gitanda giki kiria kiri na uraihu wa fiti 6 na warie wa fiti 5 githondeketwo na cuma theri na gwikirwo maguru ta maitanda cia thibitari undu uria urakihotithia guthamio hatari na mihinga na oho githondeketwo ũ ati no gikunjwo niguo kunyihia warie na uraihu wakio. The bed that you can adjust from 6x6 to 5x6 to 3x6 and 4x6 without removing the arms or exchanging the arms for shorter ones. The height will also be adjusted to a point where the consumer will deliberately change it at his or her own preference. Mugaru na itanda nyingi giki githondeketwo ũ ati no kihote gukua urito wa kilo 500 na riria watua guthama ndungigiika kuona no ugikunje undu kingiiganira lift-ini. Kuringana na Muthoita itanda cia mbao ni ciunikaga thutha wa ihinda no giki giakitwo na cuma cia gikiro kia iguru na no hinya kunika kana kugaca. Oho ino ni njira ya kugitira maria maturigiceirie kuona gitanda giki gitirabatara mbao. Metallic to mean we will reduce the over reliance on wood, therefore preserving our forests and our trees for future generations and modify the apparently ongoing climate change. Umwe wa mathina maria matunganite namo ni kunyihia inegene ria gitanda giki undu uria augite ni mahotete gwika kuria riu mari na matanya ma gucenjia thoko ya itanda guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.